Oh my god, kem kienna fi gol qed inħoss fi golla koma. Kienu għalik, please. Issek ma kiel xejn. Pigmentation. Happy Easter is over. No more figolli. Vera għobbu figolli jinamu. And eggs. Scrambled, jew sunny side up. Ma fimtix. It's a joke. I said sunny side up, eggs. I said Easter eggs. You didn't say Easter eggs. You said eggs. Zgurat Easter eggs. Check the footage. Check it. Anyway. Lajta għadda s-saw jakalla jrit l-autoritajiet ta' s-saxħat jgħidu li ħajkunna restrictions daqxejn iktar relax u nistaw ngawdu s-sajf mod aktar normali. And most of us are planning a nice getaway holiday. Ekku. Jahan sifru, jahamurnu. Min jażel vakanza fil-kampanja? And min vera jħobb l-avventura. Pali. Dora the Explorer. Oħrajn li preferu xi city għal-vaganza. City comes with shopping. I saw that coming. Londra. Love London. Shopping. Tipo għadha mela favoriti jgħin. Is-safar sabiħ u anki li wieħed igawdi, imma importanti li qabel nirritornaw fil-ħajja normali tagħna naraw kif aħna financially u nagħmlu budgeting. Makes you feel safer. Ekku għax fl-istess ħin li importanti li ngawdu l-ħajja, nkunu moħra missriħ li jekk inqala xi ħaġa we're covered. Wieħed jista' jsib it-tips fuq ġemma.gov.mt utli ħafna biex taraw kif għadkom tqasmu l-flus. Konna qegħdin niċċajtaw, imma vera importanti li naraw eżatti kif nużaw il-credit cards tagħna. Faċli ma nagħtux każ kemm qed nofqu flus meta nużaw il-credit card pereżempju, għaliex il-flus forsi ma tarahomx fiżikament ħirġin, ma fil-verità jkunu ħirġin xorta waħda. Namlu isu planning għal long term. Aħna nisperaw li kelkom għajk mill-laqwa, bdejna Mejju issa, restrictions ħafna iktar relax u jekk Alla jrid nibqgħu sejrin hekk u nibqgħu ngħixu ħajja iktar normali. Nawguralkom il-pija tal-ġimgħa tajba, grazzi bħal dejjem tal-seguna. Aħna nerġgħu narawkom iktar tard, ba? Tal-waqt konsune, insomma. Lalwaj, I didn't read that. I do it sitting down. Ma tajt fali, ġa.